Halo guys, kita masak lagi nih guys. Pagi-pagi udah mau bikin spaghetti nih guys. Mau nggak guys? Ini nyidam spaghetti guys. Masak lagi ya. Ayo. Daging coak. Daging coak nih guys, masak daging coak. Yes. Tolong. Kita pakai saus apa nih, saus ekstra pedas, padahal cabai udah ada. Cabainya agak gitu banyak ya. La Fonte, bukan la, jangan jawab. La Fonte. Nah, ini guys ya. Udah ih, udah. Nah, katanya udah. Nih, let's go. Go. Aduk. Masih kuat dikit ini guys. Banyak ini dikit nih. Tunggu. Ini guys sudah jadi spaghetti ala Deris Alfian. Ini daging kecoa nih guys, atau daging coro. Selamat menikmati.